cenzura. Ja, grda, ok, grda. Koša folk in dobrodošli v nov YouTube banger. Mislim, da glede na pot, ki ste jo kar videli in glede na lokacijo, nekateri že veste, kaj bo danes, kaj nas čaka, kje smo, s kom smo. Danes je še gospod Leonardi z mano, ki bo užival v tem nerealnem treningu, ki nas čaka. Nahajamo se v Rijeki, prišli smo spet v Legacy Gym Rijeka do Petra Klančirja na nov trening z AFBB Projem, z profesionalnim hrvaškim bodybuilderjem. Danes bo samo uživanje, učenje in straight ass bodybuilding. Povabil nas je na pull day, oziroma pull day leđa, tako da back day, leđa. Pa bomo videli, če bo še kaj bicepsa, ker on po mojem ima vse, on ima roke, hrbet, prst, bomo videli kako bo, no. V roki imam rice cakese, ker se že carb loadamo. Jaz sem imel samo en velik obrok, tudi Leo, tako da malo ogljikovih hidratov za pretrening, da bo dober pump. Jaz mislim, da ne rabim nič govoriti, folk. On the screen trenutno imate moj Instagram od Leo, tako da pejte nas pofollowat, spusti like, spusti subscribe za ta crazy video, folk. Kot sem rekel, tačni videi ne pridejo vsak dan, tako da takoj spusti like, ful pomaga video, če spustiš like in klikni subscribe. V tem videu prvič vidimo, koliko majhen dejansko jaz sem proti, koliko smo majhni oba dva proti dejanskemu fucking, dobro. Maksa ste že videli, koliko. Jaz sem res majhen, ker sem na koncu kata, ne. Ja. Petar je zdaj, mislim, da peak of season. Ja, Petar je zdaj team of the year kartica. Petar je team of the year. Jaz sem tipo tam, ne vem, team of the season, ne. Nisem še tam, nisem še primer. Pojemo te rice cakese in se odpravimo v fitness. Jo. Počasi. Ne, moramo biti resni. Počasi. Če reče veliki, silni Petar Klančir počasi, moram veš počasi. Smo mu napisali, ki smo zamudili enih 15 minut, je napisal hvala. Vsi pripravimo pre-workout. Bravo, Leo, nisi polil. Tako da, Thor Steam Free, oba dva, tudi kreatin, da bo juicy pump. Tudi se. Polako. Ja, ma ti polako, ko ste pre-workout, ti pedal skoraj 2 skupa. Kot vedno folk, kot da Max 5 za 5% popusti, če želite supporter in dobiti popust. Začnemo tudi z Petarjem, da bo povedal sploh, kakšen bo današnji trening. Petar se nam je pridružil, isto Ivan, što je bil zadnji put filmmaker. Torej, smo 4, tako da je rekel Petar, da se bomo razdvojili, torej 2-2. Tako, radit ćemo nas dvoje. Prva vježba će biti različita, onda ćemo se međusobno organizirati na iste vježbe. Uglavnom radit ćemo nešto na kontrolu pokreta više za prvu. Ok, torej jaz bom delal z Ivanom, Petar pa bo delal z Leotom, tako da 2-2, na začetku malo različne vaje, večinoma leđa i poslije, ako će biti vremena, možda i gledati. Biceps prvo čisto, da. I idemo prvo zagrijati ramena malo, rotatore i onda startati. Može? To je to, let's go. Ne, ramen je uvijek destabilizator kod svega, tako da ga moraš uvijek proći. Bilo bi dobro da proći. To mislim. Ja, izagrijem samo... Pogotovo naći rotatore, niti rame. Recimo ovu vježbu malo ko radi. 3 sede zagrijavanja ti možeš 2 možda. Ne znam koliko će biti ravna kilaža, ovo je tu sti po 5, ove su po 10. Ja ovo radim oko 70. Da, ali prenos je drugačije ono, tako da probat ćemo, vidjet ćemo kako ćeš. Samo bit će zagrijavanje lagano i to je to. Tu ga zaključujem malo odnu pokreta, znači tu ga gađamo, tako. To. Bravo. Tako, stegni, cak, bravo. Prvi warm-up ćemo napraviti ovo, jedna i dole. Tu si. Dobro. To je samo warm-up set ovako.
Sad samo prvu da spustimo dole. Može. Ajde. Ovdje, jel? Jesi, 3, 4, sad, hop, dobro, pusti. Da. Ne znam. Da. Hop. 9, sve sam. 10, let's go. 11, 12. 8, povuci to. 9, još 3 komada. 10, idemo još 2, 1, ovo zadnji, hop, bravo. Koči, bravo. Sad walking, ja? To ćemo isto. Isto ovdje poći. Znači idem do failure ovdje ili ne? Ove. Od sad si išao, da. Ovdje ja sam mogu još, ja sam mislio to je još kao build-up serija. Ali nisam razumio, izvinio, ja sam mislio to je još build-up serija. Da, ajde, sad ćemo. Ja sam mislio da sam pravi to. Koliko očekivao da mislim da dođu. Jedan. Dobro. Pumpa ide. Nisko, uci. Još jedan. Jako. Dobro. Let's go. Bravo. Pull. Ajde, strong. Još. Bravo. Ajmo. Bravo, dobar. Dobar. Ovako. 3. Ide. 5, 6, 7. Tak. Dobro. Ovdje čujem u komentih nič da tip moćan ko prasac. Znači, to je tipo next level. Kako misliš da ne vem, da je kao jaz moćan, ma i ja. A pa ved, karkoli. Petar me odbije. Let's go. Squeeze. Mnogo je dobar. To. Ajde. 1. Squeeze. 2. Zadnji zaključaj drži. Polako dole, dole. To. Bravo. Sve nimaš kje za reći. Znači, ko stojiš zraven open bodybuilderja, bolj gotoviš koliko daleč si, ne? Koliko let, ne vem, 10-15 let vsaj. Ne? Zdaj računaj, da ta človek je najbolj discipliniran, najbolj hardworking, vse je najbolj. Genetika, plana, hard work, dedication, vse, da lahko prideš do tega levela čez 10 let. Tako da, počasi, tudi jaz, počasi. Pop. Devet. 10, još ide, dajmo maks. Ajmo još 2. 1, zadnji squeeze. Squeeze drži. Drži, polako dole. Na leđe, bravo. To. Bravo, ajde još, idemo. Dobar. Ajmo.
Još. Što sad? Tako, još 2. Tako, streći napred. Dobro. 7. Ajmo. 8. Ajmo. 9. Još 3. 1. Squeeze. 2. Hop. 3. Bravo. Ajde, pun. 7. Još. 9. Još. 10. Bravo. Da, još. Cik. 8. 9. 10. 1. Ajmo, šenkaj. To. 8. 9. Zadnji. Bravo. Ide. Ono što ima hand. Ajde još 3. 10. 11. Zadnja. 2. Medtem ko zaključujemo trening folk, vas bom jaz spomnil, da je uradno, oziroma spomnil vam bom povedal, da je uradno moj program za izgubo telesne maščobe online. Imate link v descriptionu, shredding program, v kater sem dal vse metode, ki sem jih jaz uporabljal za priti iz tega na to. V descriptionu, če te zanima, če hočeš biti spreman do poletja, prečekiraj. Nema ovdje, sve dobro. Daj, stani, nema sve, dobro. A? Tu je dobro, natural ti pada odmah, tu vidiš. Tu malo ispod, tu kod njega. Tako. Popusti malo. Identično, znaš. A tebi je puno lakše. Puno se manje umaraš. Koju god pozu da stisneš. Koju god pozu da stisneš. Nisam znao. Da. Da, to ono, tresenje, to uvijek mi dođe. Ono, ti čim se, i emocija na licu, znaš, onako ružno izgledaš, znaš. Ono, ti kad staneš u pozu, treba biti ono, da se budeš samouvjeren, pun, znaš, staneš, to je to ono. Isto izgledaš, stisneš ti full jako i stisneš prvicu malo manje. Ti moraš stisnut, znaš, a ne sad onako da se napinješ jako. Skroz. Ok, folk, na hitro, da prekinem ta video, gremo izžrebat zmagovalce Jim Beam giveawaya. Ok, sem preveril in vsi tri so v redu glede pogojev, tako da čestitam trem zmagovalcem, torej
Lana in Andraž imate bon po 30 evrov in Žan imaš prvo nagrado in sicer bon po 50 evrov. Javite se mi v Instagram DM, da vam lahko pošljem bone. Še enkrat čestitam zmagovalcem, hvala vsem, ki ste se prijavili na to nagradno igro. Naslednja nagradna igra naredimo, ko zadanemo 5000 subscriberjev tukaj na YouTubeu, smo full blizu, tako da klikni subscribe. Zdaj pa gremo nazaj k videu. Jaz sem si vzel se sobo zelo moje. Dobro, lijepe linije ima, znaš. A jače su mi noge od gornje leva. Čemi, tako su mi rekli svi. Gle, kad se srežeš, onda ćeš vidjeti. Onda ćeš vidjeti. Šta je ostalo? Da. To ti je... Još probaš se više otvoriti. Tu. Leđa? Leđa svakako, da, to ti je. I možeš još raširiti leđa. Mac. Dobro, znaš šta, leđa će izaći do malo detalje kad odeš tu dole. Ima toga dosta, znaš. Ali dobro, sve u svemu okej, dobro. Da. Petar, hvala ti puno, kao uvijek, za trening. Odličan trening. Pa i drugi put isto, kad god želite dođete. Tako. Odradit ćemo. Još ćemo doći. Noge da odradim možeš s Janom jednom. On. Leo sanja noge, Probaj Leo raditi 2 puta nedeljno leđa. Da. Trebaš to dobiti, znaš, vertikalno dosta. To je klasika. Da, sad to ide nam Leđa su, u natjecanju su ti leđa najbitniji, da. Znači, od napred do ovo front je okej, ajde. Leđa, back treba popraviti. Pogotovo još i loža, gluc. Tu mora gluc biti poderen. Malo imaš vremena, mladci. Šta, imaš volje, to je najbitnije. Volje, mindset. Mindset i hard work. Da. I kontinuitet, malo po malo, znaš. Biće tu i grešaka i ovako i onako, ali naučiš na greškama i ideš dalje. Petar, kada planira Petar, ako možemo da znamo možda nešto ove godine? Ove godine će izaći, da. Je, okej. Znači ciljamo na Olimpiju, ciljaš na Olimpiju. Okej. Fok, pozdravimo se s Petarom, pijete ga po followat Instagram, TikTok. Ajde, nadam se da je bio dobar trening, probajte i vi i vidimo se do idućeg puta na nogama opet. Tako to. Vraćamo se kod Petra na noge, još jednom Petar, hvala ti i mi idemo naprijed. Vidimo se. Ćao. Evo nas folk, končali trening, volan trening, ste sami videli. Jaz jem, Max se še rihta, ampak Max bi bil tu čez 3, 2, 1. Sem pristal! Zaključili trening in po treningu najpomembnejša stvar, kot je tudi Petar rekel prvič, je treba dobro pojesti. Jaz tukaj notri imam 2 skupsa beljakovin in potem sem si naročil tukaj imate Fit Meals, sem si vzel kar 2, ta malo bolj low calorie Fit Meals, piščančja tortilja in Leo je že pojedel enega. In zdaj si vzel lososa, jaz sem si vzel tortilja in še purana z rižem. In seveda for regeneration, vitamin C, magnezij, da ne bo krčil v hrbtu od tega treninga. Jaz sem Leo upal, da vam je video bil všeč. To je to od mene, od Leota in od Petarja, ki je že šel domov. Iz današnjega vloga v Rijeki mi bomo zdaj lepo pojedli in potem se vračamo v Slovenijo, Koper. Hvala folk, če ste pogledali ta video čisto do konca, spustite emoji gorile. Za ta video absolutno spustite like. Gremo probati za ta video priti do 300 lajkov, mislim, da si ta video zasluži 300 lajkov. Stisni subscribe, če še nisi, gledajte folk. Samo supportajte channel, jaz bom probaval čim več takšnih bangerjev prinašati na moj channel, na to slovensko sceno in še tako naprej. In se vidimo naslednjo sredo ob 6. v novem YouTube videu.